fogolen internet kina mbuda in na site internet yon fa Coox Production TV kam calel ke andone wax deug yalla i mbage ñako mosaqino ha mbage ñako mbelakino ha ke andone def calel ke itam ndayit ibatu njiko dayo mak rek na sate fek i ndefna e mbeg ko encore ni kadno te def datle i ngarna men nday itam njek contente fa mbeg te fa andone fap in fek i jasnotina xaja kay i lamtini simangol i golle fi simangol le en sogo ngar ko ni kadno te def en kadno te def lamit ke mbona lamit jok fapa golle fi simangol Ablaye Fall ken meke sate fe ndangan somba Papa yakara me xaye jiga dayo mak jigenar wa andone xaye ngarna sate fe opinu ni tam te refe Bouba Fall ref ka andone roga doxnan yo nax la andone yo doxan te no association andone ñomin ka production koy xateb fi mak rew fu góor ande andi mina sate fe a jekkade nga na njëgat na sate fe ambuk développement na sate fe kami ken aussi def pap ke njal sate fe avant de ngar ka xaye de jekkade bu batten ab isin bekam sate fe yakara me i ngar nga mo faw bo i mbiya dara d'abord xa ref ka ando ten yego na karal i ngarna fo ke ando ten def Ablaye fi association fe ñomin ka ando de na préparer kon jara ngeen jaf i kontaan na karale Bouba a kenum a saɗ kamen na sate fe keke te yo'noox na xaye ba gara ɓisid a nuun meke wo Alaji Sene fa Coox Production roog moƴu i content na nuun nu mbaag a ñaaƴin tin na te ref teer na ne nda ne nu ñaaƴtuna a fela in mbug nu ndoole andin parce que a ndeɓananga ñaapa a waro dimbale i yakara nuun teen i content a paax ke nu lamitna in kete coɗitna a notin ñoomin ka production ñoomin ka teni ndime teni ñoow bo meke i mbadidna ñoomin ko métier fa ɗomu ref bo jamano fe xa teɓaxe a cofan a cof nda a saq angan sax lude mbugna zone ke ƴufa an duga no maaga andone i suk ware retma de ɓisama suk a mbaag a son me bo nu de mbugna meke de njegin nda njabode calel ke paax ke de layna nuun wamu ɓerte no ndik ye i saqa suk ke i soɓna meen fi paap in a ndugurandege nduguran rek nda jegaan nde kaga jeg ten problème no maaga yoɓa nda in det bo de ɓisid galu Getu Ndar ten ref suq maak keke o jallin bo ande 20 jours wa no fino maak ga kiro ndaxar ga kiro took o ñowane feltoma jalla ken xa teɓa e njokirtu ino ke i ñimna teen mayer leya rokanga no maage xa qoor njegeer se ñemuda waro ñaaƴ no maage yaan le na ɓisam o orienté ox yaan le a jega na damta mi kat xata mbañu windangan soxla a jega ne o nafta yaan le i a jega na naftanga yaan le gar kiro ɓanjum njaaf ndoro jees ka mais jega ma yaan le xatam directement ndangano gar ka i jegiro ma jofo directement ndangano o jofid ka i keni andu i njopre fi CPS keke no ñoomin ka naga i ndalo a qoora i mbatanga koy men leya jega o qoora xa ɗetanga rek anda me de ɓiskam jega qoor xa andone o ɗetanga den took andam ɓiskam directement o xota merta ɓanjun it xano dam wena ɓiskam ɓanjun keni ñoowan bo neni ñootune calel ngoor ke koy a njeg saas a njeg CPS a njeg busol o fiyanga te damom a lalom mais o jofa kilomètre nu refna mbaam rof te lewmo ten yaga a ngupa in massage te sax bo liɓ ke sax mete refna o ndik rek te commencer o lalam meke te commencer o lalam liɓ ke tama ndef nda yoq we bo de njega jam de sutooxa ndet bitim rew bo yeg fe war ona jeg teen jeg kilo ko mbugino paax ke de layna nuun meke i mool i ɓaafan teen i ndime
teni njallu bo ala teretel fasay ma o ndik nda sax ma yeer ɓafa ni njallu ɓasil ne jopu fasay ma a njopir fa yo lay ten ref paal keke njumenan i man nu felna den de ñapik ma liɓ ke liɓ koy maya teer nda barke a kon nu jegoona mayu yaaga o jego ndiki ndiki o jeg ka xupuna yaag i content keke nu mbina salla me i soxla na fop xeɗani ndawin bo mbaafin me i soxla na xeɗani i ndawin bo mbaafin nda bo i ngara ma itam ñalle ndax i soxla na paax naka loona xaye o ɓinu ndax itam o rimna rek buga tam nu teno ina tef paax ka kon i mofanga xaye bo Bouba Fall a refa noona adwana a yakarel ne commune Fimela fodna amateur ki ndefna men fop a nqonooxin a coɗin ka andoona ten refna mo tànk fe te président fe te wolbatikox encore a jeg association fa no ina ñoomin ka production de leye saate feke i ngen na paap in ke mbiya mbi meen ka andoona yee xaye i mbagna ndef da den de njal men ka andoona yee xaye den ɓisud gon le in koy ke i mbi'na ten refe doole in xaye i mbas yene mbaki njom na andoona yee doole ke i njegka taaga fop xan jeg mbind ne social ten refu ndimle an no ala ono an maaga Bouba faaga koy xaye fetu yoomtina lamit angaam yeg fo xar ke andoona ten askan fo ke andoona ten kene andoona te a cuɗi ten xalaka i jerejef Bouba i nga'ananga toujours nanan parce que ten na inooxa a retna radio Fimela a layaama fop a fi'aama fop i moof nan nooxan yaag i moofanga bo te jeg yey a xot télévision tegar me roog moƴu i ñaananan i mbika nda i yakare xana waago ret i mbaamir nuno te ɓisidna nu ndamtan nuno télé fe fa radio fe nu ndamtin i content na ken nu xupu ke i content na no ten yaam nu ngara pour o ndimle in i nga'a ke yaagum ndimle fe xeɗan te marché xeɗan roog a xuɗana nuun barke an calla nuun ngar encore i xaye ye andoona yee roog layaka bo pare o naranga no dimle comme oxe adoxna ada feleer xa ref ke andoona yee o ten o digle kan o ten o askan ten o lak te moytoox ke ta af i keke mete ɓeerka i jerejef o xooytanga mboole o muñ o adoxit ka première i njombiit a jeg a ke i and ina teen a mata wañoox te ref i njom ne a reta ret ba fel ngoor ke mat no yaqa nama yaqtan i njom ne faka fak mbir feke inoox a waro maafir fa mbir faana delle mbir feke na rafid ka mbir faana maafir ke i de citir ke na yaqa njom a fog i o tegan wiin we xaalis de mbaro maafir wiin we ngara paas xaalis de ngar nga ke njom de nga xeke maafrand oxe maafna yit maafrand a ci'e ci ken a yaqa njom ne fogu fada ngeenoox teen kena wat fat nu rok na njom ne maafir kel dami o maafel weke go'ona den ndef neke a mbogega mbog ndef na saate fe i njom a jeg deses ta maafir ka maafir nu maafuna a ɓisidin na saate fe ten moƴu nu citir wiin we fop a mbuxana nu nangaat ken roog moƴu a refa ka i mbugna de ngeenoox teen xeɗan koy rooga ɓaatin bo mete bugna fop te faaf nu ndamtir nu ndamtaan sax keke nu mbi'idna tamito nu mbaag a lay ten nda xani mbi i mbaag ke ngar i mbaag ke mbikaana nda nu ngara ngeenooxin bo mbi'a filmo ndeta roog moƴu i content a paax na nuun wegit ka ke refna émission fe Thior Production TV te fodna caméra fe o pog no laaji sena fodno micro le a ñoowdana cosaan seereer nda itam a gestoxiidam ke no adna seereer ye i ngarna bo mbasna fo lamit ke andoona ten cosaan ne lamit ñoomin kene lamit no ɓinun encore xa ref ke wegit ka émission jerejef Thior wo i soga o nga xaye Alaaji Seen i content na kaw fa in xaye yaam a keenu fa mosa kaddu fa mosa Thior koy a miña defa in mais jege ka te fi'erna me ke te fi'an com ke tena fi'an kente ke tena fi'an kulo ke i andaan a paax
ngid min ken salanan te baatox rek bo te jeg wana ndam place kan na suqa waag kater ñoow bo te felin daan roga fiyana in ken daan roga fiyana nun ken jara ngeen jaf Ablaye Fall Ndangaan i kono fogolen internet ke fap ini njuk min tref Ablaye Fall Ndangaan Sambu njoka njala paxa paax wi andoona yee a yoona fo ten waaye njoka njala itam a paxa paax jeune Bouba njoka itam wi andoona yee na yoontu na ñoomin ka production na xew fe andoona yee na waaja aussi i ngeɗana wi andoona yee den ndef no saate fe aussi fo internet ke na mbuuɗa in no ande say nu andoona yee i ndef na émission rek e mbuuɗa in ndaa i njoka njala paax a paax Coox Production TV na caméra fe o pog no Elhadji Sene na micro le kon i njoka nuun a njala paax coɗan dig jaje na émission fa la face na jamono fa lakas jam fa jam